yabaye mu birwa bya Hawaii, aba muri Indonesia, yazengurutse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zose. Ni umwe mu bagabo b'ibihangange bari kuri iyi si, akaba perezida wa mbere w'umwirabura wategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gutegura iki kiganiro namenye ibintu byinshi kuri Barack Hussein Obama. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Mugiye kumva amateka yaranze ubuzima bwa Barack Obama. Inkuru ya Barack Hussein Obama itangira ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa munani mu 1961 muri Honolulu, ni muri leta ya Hawaii, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyina Ann Dunham yari yaravukiye muri Kansas. Ise Barack Obama Senior yari yaravukiye muri Kenya. Barack Hussein Obama yavutse hashize amezi make. Ise na nyina bari abanyeshuri, ari abantu bavugwa cyane muri rubanda rwo ku kirwa gito cya Maui. Aba bajene bavugwaga cyane kubera ko uyu mugabo yari umwirabura, umukobwa akaba umuzungu. Birumvikana kubera ko hano twari mu kindi gihe. Ni mu ntangiriro z'imyaka y'1960. Iki gihe kubona umugore n'umugabo badahuje ibara ry'uruhu, no kuvuga umwe ari umuzungu undi ari umwirabura, byari ikintu kiboneka gake cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa aba bajene Ann Dunham ndetse na Barack Obama Senior bari bariyemeje kugera kure. Bashakaga gushyingiranwa. Nyina wa Anne, Madeleine, ni ukuvuga nyirakuru wa Barack Obama, yarwanyije cyane ugushyingiranwa k'umukobwa we n'umwirabura. Kuri icyo kirwa hahise hanatangira gukwirakwira ibihuha by'uko uwo mugabo Barack Obama Senior ngo yari afite undi mugore muri Kenya ndetse banafitanye abana babiri. Gusa Madeleine nta mahitamo yari afite kubera ko Anne yari atwite. Uyu musore n'inkumi bahise bashyingiranwa byihuse cyane, bahita berekeza ku murwa mukuru Honolulu, ari naho babyariye. Babyaye umwana w'umuhungu ndetse bahita bafata icyemezo cyo kumwita izina rya se, Barack. Bidatinze ubuzima bwabo bwahise buhinduka kubera ko Barack Obama Senior yahise abona bourse yo kujya kwiga muri kaminuza y'igitangaza ya Harvard muri Massachusetts. Yaragiye kwiga iby'ubukungu. Birumvikana nta muntu wanga kujya kwiga muri Harvard. Uyu mwana muto Barack Hussein Obama yari afite imyaka 2 y'amavuko. Ababyeyi be baba baratandukanye. Mbere yuko agenda, ise yavuze ko azagaruka, ariko ntabwo yigeze azirikana isezerano. Kera cyane Barack Obama amaze gukura nibwo yamenye ko se yagiye muri Kenya, yiyubakira y'ubundi buzima ndetse abyara y'abandi bana. Muri make uyu mwana muto Barack Obama yongeye kubona se inshuro imwe yonyine mu buzima bwose. Nabwo bamaranye igihe gito, yari afite imyaka 10. Nyuma y'igihe gito uyu mugabo Barack Obama Senior yigendeye, Ann Dunham yahise abona undi mugabo bakundana. Yitwaga Lolo Soweto, umunyeshuri w'umunya Indonesia wigaga muri Hawaii, wari unafite gahunda rwose yo gusubira iwabo muri Indonesia. Urukundo rwarashyushye hagati ye na mama Barack, ku buryo ubwo yasubiraga iwabo muri Indonesia bahise bajyana i Jakarta. Turi mu 1961. Petit Barack Obama yari afite imyaka 6. Yahise ajya kubana na nyina n'umugabo we i Jakarta muri Indonesia. Nyuma y'imyaka 3, ubwo ni mu 1970, uyu muryango waragutse. Ann Dunham na Lolo Soweto babyara undi mwana w'umukobwa. Barack Obama abonye mushiki we Maya. Nyuma y'imyaka mike, nyina yashatse ko umuhungu we ahabwa uburezi bwa Kinyamerika. Uko niko yafashe icyemezo cyo kumwohereza muri Hawaii. Yinjije uyu mwana w'imyaka 10 mu ndege wenyine amwohereza muri Hawaii. Mwese mushobora kuba murimo gutekereza ibintu bimwe. Mushobora kuba murimo kwibwira ko uyu mwana yabaye umunyabibazo ukomeye akiri muto. Ise yari yarabataye. Nyina amukura mu rugo amujyana mu gihugu cya Aziya akurikiye y'umugabo. None kuri iyi nshuro nabwo yaramwohereje muri Hawaii wenyine, we yisigarira muri Indonesia. Uyu mwana ubuzima bwe bwari bugiye kuba ubuhe? Byarangiye nyirakuru Madeleine ari we wemeye kumwakira no kumurera no kumwishyurira ishuri. Muribuka yari yararwanije irishyingiranwa ry'umukobwa we n'umunyakenya. Iki gihe ashobora kuba yaribwiye ati uyu mukobwa nari namubwiye, ariko uyu mubyeyi icyo yakoze nuko yakoze nkaho uyu mwana atigeze agira inkomoko muri Afrika.
yamureze nk'abanyamerika ndetse nta n'icyo bajyaga baganira kuri se w'umunyakenya wamutaye. uyu mwana nawe byamugiyemo ko ari umuzungu ufite uruhu rwirabura. mu ishuri rye bamwitaga Barry Obama, muri make Barack Obama. mu bwana bwe yagowe no kumenya icyo ari cyo mu by'ukuri. muri iyo myaka muri Amerika hari amakimbirane menshi ashingiye ku ivangura hagati y'abazungu n'abirabura. we yarererwaga mu muryango w'abazungu wamukundaga cyane, ariko muri rusange hari abazungu hanze aho ngaho bishishaga abantu b'uruhu rwirabura. Barack Obama yari yarajyanywe kwiga mu ishuri ryigenga ryiganjemo abana b'abazungu. gusa aho mu ishuri yabonaga ko bagenzi be b'abirabura batafatwaga kimwe n'abazungu. aha ngaha ni naho nyina yabijemo. ntabwo yashakaga ko Barack akura atazi uwo ari we. yagombaga gukura afite amakuru ku nkomoko ye. by'amahire mu mwaka w'1972 nyina yabonye bourse inamusaba kujya gukora ubushakashatsi ku mibereho y'abantu muri Hawaii mu gihe cy'imyaka 3. Barack rero hano yari yongeye kubona nyina na mushiki we. muri iyi myaka 3 bamaranye, nyina yamubwiye byinshi kuri se n'umuryango we muri Kenya. amubwira ku muco w'abirabura b'abanyamerika ndetse anamubwira uwitwa Martin Luther King n'ubuhirimbanyi bw'uburenganzira bw'abirabura. mu 1975 nyina na mushiki we bagombaga gusubira Jakarta muri Indonesia, ariko Barack yagombaga kugumana na nyirakuru kugira ngo arangize amashuri yisumbuye muri Hawaii. ku myaka 18 Barack Obama yashakaga kuguruka n'amababa ye. yashakaga kumenya isi. uko niko yahise ava kwa nyirakuru afata indege ajya kuba muri California. turi mu 1979 yahise yiyandikisha muri Occidental College of Los Angeles. ryari ishuri ryiza cyane. akirigeramo abanyeshuri n'abarimu bahise babona ikintu kidasanzwe kuri uyu musore muto. bavuga ko ari umusore uri cool, yari mwiza ku isura, asabana n'abantu bose, atumagura agatabi. yahise aba umusore ukundwa cyane mu ishuri rye ryose. yambaraga neza, afunguye kuri bose nta waheza, akina basketball. mu itsinda bagendanaga byahoraga ari ibirori, abakobwa, ibiyobyabwenge, rock and roll. bivugwa ko cocaine cyari ikiyobyabwenge we na bagenzi be banyoye ku bwinshi. iki gihe bari bakimwita Barry Obama. gusa uko imyaka yagiye ishira yagiye arushaho kwiyakira nk'umwirabura ndetse atangira guharanira uburenganzira bw'abirabura. uko niko yitandukanije na Barry Obama asubira kwitwa Barack. turi mu 1980. aha niho Obama yavumburiye ko afite impano muri politike. niho yamenyeye ko azi kuvuga cyane. abanyeshuri bose bo muri Occidental College baramwibuka ko yari umusore ushobora kugukura ku izima akoresheje amagambo. mu 1981 yari amaze imyaka 2 muri California, umujyi yari amaze kumenyekanamo. gusa yashakaga gutangira ibintu bishya. yari amaze kubona umwanya muri Université de Columbia muri New York, aho yari agiye kwiga science politique n'ububanyi n'amahanga. akigera New York, uyu musore yabanye mu nzu n'undi musore mugenzi we. yari inzu iciriritse idafite uburyo bwo gushyushya mu nzu. hari hafi ya Harlem bayita ghetto y'abirabura muri New York. barahari benshi kandi barakennye. ni quartier yiganjemo urugomo n'andi mabi menshi. ku batabizi, ghetto ni agace gatuzwa mu bwoko bumwe bw'abantu, aho baba bameze nk'abaciwe kubera ko baba bari kure y'abandi baturage. ubu busumbane bushingiye ku moko bwo mu burasirazuba bwa Amerika Barack Obama yarabubonaga kandi yashakaga kubuhindura. yarakoraga cyane. yakoreraga siporo muri Central Park, ubundi agataha akifungira n'agasoma ibitabo. ntabwo yari akiri wa munyeshuri w'ibirori bidashira. ku itariki ya 24 y'ukwa 11 mu 1982 yakiriye telefone ya nyina Anne amubwira inkuru y'urupfu rwa se Barack Obama Senior. yari amaze kugwa mu mpanuka y'imodoka. uyu musore muto yagombaga gukora ikiriyo akunamira se mu bintu bike yari amuziho.
imyaka 2 yarihiritse Barack aba New York. Iki gihe nibwo yabonye diplome muri kaminuza ya Columbia. Yari afite ubushake bwo gukora buri hejuru cyane kandi noneho ashaka kwinjira mu bintu biri serious. Nibwo yahamagaye ishyirahamwe ryo muri Chicago ryakoraga ibikorwa byo guharanira uburenganzira bw'abirabura. Yashakaga gukorana nabo. Turi mu 1984. Barack Obama yazinze ibikapu yerekeza Chicago. Chicago bayita ko ariyo ghetto nini y'abirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera umubare w'abirabura bahatuye. Bidatinze yahise abona ingano y'ubukene buhari, ubushomeri ndetse n'uburyo idini rifite umwanya ukomeye cyane muri abo birabura. Yahise ajya gushaka abavuga butumwa bo muri ako gace n'abandi bayobozi mu by'idini b'abaporoso kugira ngo bamufashe gushaka igisubizo. Muri icyo gihe ni nabwo yahise atangira kujya gusenga ndetse ahinduka umuporoso. Muri urwo rusengero aho yasengeraga niho Obama yahuriye n'umugabo utandukanye n'abandi, Pastor Jeremiah Wright. Uyu muvuga butumwa ntabwo imbwirwaruhame ze zabaga ari iz'iyobokamana gusa, inyinshi muri zo zabaga ari za politiki. Yarwanyaga cyane apartheid muri Afurika y'Epfo ndetse n'ivangura ryakorerwaga abirabura muri Amerika. Obama yarabonye umuntu yari akeneye. Nyuma y'imyaka 3 muri Chicago, Barack yemerewe kujya kwiga muri kaminuza ikomeye cyane ku isi, Harvard muri Massachusetts. Ni ya indi na se yizemo. Bidatinze yahise ava muri Chicago ajya kuba muri Massachusetts. Turi mu 1988. Barack Obama yigaga amategeko muri Harvard Law School. Aha yari yinjiye mu isi ya politike kandi byaramunyuze cyane. Mu 1990 abanyeshuri muri iyi kaminuza bagombaga gutora umunyeshuri uhagararira abagenzi babo biga amategeko. Obama wari wifitiye icyizere yari yamamaje. Yari we mwirabura wa mbere utinyutse kugaragaza ubwo bushake. Ibi byatunguye benshi ariko birabashimisha. Ku myaka 29 nguyu Barack Hussein Obama abaye umuyobozi wa mbere w'abanyeshuri biga amategeko muri Harvard. Birumvikana ibinyamakuru byahise bitangira kwita kuri uyu musore muto. Mu masomo y'amategeko, Barack Obama yagombaga gukora stage muri kabine y'abanyamategeko. Yarakumbuye Chicago. Yakoresheje aya mahirwe yo gukora stage abona uburyo bwo kwisubirira muri Chicago. Bitewe nuko yari umwe mu banyeshuri b'abahanga mu by'amategeko, ubuyobozi bw'ishuri bwaramufashije abona iyo stage byihuse. Yinjiye muri iyo kabine yifitiye icyizere. Ku munsi wa mbere yahuye uzakurikirana stage ye. Yari umukobwa w'umwiraburakazi witwaga Michelle Robinson. Uko iminsi yagiye yicuma ari muri iyo stage, Barack Obama yagiye akunda uwo mukobwa wamukurikiranaga. Gusa ntabwo byamworoheye mu ntangiriro, ariko yabonye ingingo nyinshi zimufasha. Uyu mukobwa nawe yari yarize muri Harvard nka Obama. Nawe yari yarabaye muri quartier zigoye zo muri Chicago nka Obama. Nawe yari yarihebeye guharanira uburenganzira bw'abirabura nka Obama. Byemezwa ko bwa mbere amwemerera ko basohokana ngo bajyanye kureba filime muri salle de cinéma. Umusore muto Barack yaje gutwara Michelle mu modoka aho yari atuye bajya kureba filime yitwa Do the Right Thing ya Spike Lee. Nyuma yaha nibwo hatangiye urugendo rwo gukundana hagati y'uyu musore n'inkumi baje kumenyekana ku isi yose. Mu ntangiriro z'umwaka wa 1992, Barack Obama na Michelle bakoze urugendo. Barack yari yararose igihe kirekire. Bagiye muri Kenya. Barack yari agiye kumenya umuryango wa se, ariko agiye no kwerekana umukobwa bazabana. Turi mu kwezi kwa 10 mu 1992. Barack na Michelle barashyingiranywe. Birumvikana uwabashyingiye ni Reverend Wright. Muri icyo gihe Barack yakoreraga kabine irengera uburenganzira bw'abirabura, naho Michelle we yari yarabonye akazi mu buyobozi bw'umujyi wa Chicago. Michelle niwe weretse Barack abayobozi batandukanye b'umujyi. Niwe wamufashije kumenyekana nk'umuntu uharanira uburenganzira bw'abirabura muri Chicago. Michelle na Barack Obama bari batuye mu mujyi wa Chicago muri leta ya Illinois. Aha niho Barack yatangiriye kugerageza bwa mbere amahirwe ya mbere yo kwinjira muri politike ya nyayo. Aha niho yagerageje kwiyamamariza kuba umusenateri wa Illinois.
kuvuga senateri wa Illinois ntabwo ari senateri uhagarariye Illinois muri sena ya Amerika. Oya, ni senateri w'iyo leta, kubera ko buri leta muri leta zunze ubumwe za Amerika igira sena yayo. Aya matora yarayatsinze, maze mu 1995 Barack Obama aba umwe mu basenateri 59 ba leta ya Illinois. Iyi ngiyi yari intsinzi ikomeye, ariko hari umuntu umwe utarishimiye iyi ntsinzi. Michelle Obama yatekerezaga ko politike ari umutego, ko umugabo we atazongera kubona umwanya wo kwita ku muryango, kandi ko nta n'amafaranga ahagije abamo. Yatangiye kwicuza kuba yaramufashije kumenyana na bamwe mu bayobozi. Barack na Michelle bari bafite imyenda myinshi bafashe ngo bishyura amasomo muri Harvard, kandi politike yishyura amafaranga make kurusha gukora muri cabinet d'avocat. Ikindi cyatumye Michelle atabikunda nuko Barack yagombaga kujya gukorera muri Springfield, mu murwa mukuru wa Illinois. Aha ni urugendo rw'amasaha 2 uvuye Chicago, bivuze ko yari kujya ataha muri weekend gusa. Iyi ni ingingo batumvikanyeho, ariko baza kubisohokamo. Mu 1998 babyaye umwana wabo wa mbere, umwana w'umukobwa witwa Maria. Byemezwa ko ivuka ry'uyu mwana ryagabanyije uguhangana hagati yabo. Barack ntabwo yahembwaga amafaranga ahagije. Umuryango wari utunzwe n'amafaranga ya Michelle, kandi niwe witaga ku mwana wenyine, abihuza n'akazi ko gukora mu biro by'umujyi wa Chicago. Byemezwa ko atasibaga gusaba umugabo we guhagarika politike, ariko Barack ntabwo yamwumvaga. Yashakaga kugera kure. Mu mwaka w'2000 Barack Obama yatangiye urugendo rwo kwiyamamariza kuba senateri ku rwego rw'igihugu. Byari ibintu bigoye kubera ko uwo bari bahanganye mu gushaka guhagararira Illinois ni Bobby Rush, umugabo wari uzwi cyane muri leta ya Illinois kubera guhirimbanira uburenganzira bw'abirabura. Yari yarahoze ari muri Black Panther. Uyu ni umuryango wamenyekanye cyane mu guharanira uburenganzira bw'abirabura muri Amerika. Hateguwe ikiganiro mpaka hagati y'abakandida bombi, kinyura kuri televiziyo, maze Obama akozwe isoni na Bobby Rush. Yaramurushije cyane. Uburyo Bobby Rush yakoresheje ngo atsinde Obama ni ukugaragaza ko senateri Obama nta kintu na kimwe yigeze akorera abaturage ba leta ya Illinois, ko ahubwo ari umunyeshuri muto wo muri Harvard warezwe n'abazungu agakurira mu mico y'abazungu. Yagaragazaga ko nta kintu na kimwe uyu musore muto azi kubirebana no guhirimbanira uburenganzira bw'abirabura. Obama yatsinzwe aya matora. Nkuko byumvikana, yagombaga guhita ahagarika politike kubera ko ntabwo yabonaga amafaranga ahagije, kandi byari bigaragaye ko afite urugendo rwo gukora. Ikindi nuko mu rugo ibintu byari byarahindutse cyane, kuko mu 2001 bari barabyaye undi mwana w'umukobwa, Sasha. Gusa nubwo yari atsinzwe amatora yo kujya guhagararira leta ya Illinois muri sena i Washington, yagombaga gukomeza kuba umusenateri muri leta ye, yagombaga kurangiza manda ye. Gusa nubwo atabonye amahirwe yo kujya Washington, ariko yaramenyekanye cyane. Mu gihugu hose yatangiye kuvugwa. Muri sena ya leta ye yagiye ateza impaka zatumye amenyekana cyane. Nk'urugero, mu 2003 yatorewe kuyobora komisiyo y'ubuzima rusange muri sena ya Illinois. Kuri uyu mwanya yatoresheje imishinga 26 y'amategeko arebana no koroshya ubuvuzi n'uburezi muri Illinois. Yanarwanyije cyane intambara ya Amerika muri Iraq yatangijwe na George W. Bush. Yashakaga ubuyobozi uko byagenda kose. Mu mpera z'umwaka wa 2003 bamubwiye ko hari umwanya ubonetse muri sena ya Amerika i Washington. Kuri iyi nshuro yahise yiyemeza ko noneho bigomba gutungana. Yasezeranije Michelle ko nibidakunda rwose ngo azahita ava muri politike. Michelle yemeye kumufasha, birangira nawe atangiye gukunda ibya politike. Iki gihe ngo yaramufashije cyane, haba mu gutegura imbwirwaruhame, uburyo bwo kwitwara imbere y'abantu n'ibindi. Mu 2004 Barack Obama yari mu bikorwa byo kwiyamamariza nanone kwinjira muri sena ya Amerika. Iki gihe yateguye imbwirwaruhame yo kuzavuga hatangizwa igikorwa cyo kwemeza umukandida uzahagararira ishyaka ry'abademokrate mu matora ya perezida, hari Boston. Yari imbwirwaruhame yo gushyigikira umudemokrate John Kerry
wagombaga guhatana na George W. Bush mu matora ya perezida yo mu 2004. Iyi mbwirwaruhame yayiteguranye na Michel, bayita The Audacity of Hope, guhangara kugira icyizere. Imbere y'ibihumbi n'ibihumbi by'abayoboke b'ishyaka ry'abademokarate, yavuze imbwirwaruhame yahisemo gukoresha ijwi ririmo ingufu. Yarazi neza ko imbwirwaruhame ari izagena hazaza he muri politiki. My father got a scholarship to study in a magical place, America, that shone as a beacon of freedom and opportunity to so muri many. imbwirwaruhame, Barack yigaragaje nk'aho we ubwe ari ikimenyetso cy'uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibayeho. Yagaragaje uburyo se yahawe amahirwe yo kwiga muri kaminuza nziza, kandi usibye kuba yari umwirabura yari n'umunyamahanga. Ati iyi niyo Amerika dushaka. Iyi mbwirwaruhame yabaye nk'igisasu gituritse mu isi ya politiki ya Amerika. Ishyaka ry'abademokarate ryahise ribona umuntu ugaragaza isura yaryo wa nyawe, umuntu uvuga ibyo riharanira. Barack Obama yahise ahinduka isura nshya y'ishyaka ry'abademokarate. Barack yatangiye kuvugwa hose muri Amerika, ndetse ku itariki ya 2 y'ukwa 11 mu 2004 yatorewe kuba umusenateri uhagarariye leta ya Illinois muri Kongere ya Amerika i Washington. Yari icyamamare, ari umujene, kandi abanyamerika basaga n'abamutegerejeho byinshi. Ibi bimaze gutungana, yahise atangira gutekereza kurota izindi nzozi zirutize. Yatangiye gutekereza guhangara, kwizera. Ku itariki ya 10 y'ukwa 2 mu 2007, Barack Hussein Obama yatangaje ko agiye kwiyamamaza mu matora y'ibanze ngo azahagararire ishyaka ry'abademokarate mu matora ya perezida yo mu 2008. Uwo bari bahanganye mu gushaka guhagararira ishyaka yari Hillary Clinton, umugore w'uwahoze ari perezida wa Amerika Bill Clinton. Mu bigaragara uru rwari urucabana. Madame Clinton yari yamaze kwizera ko mu mwaka utaha azimukira muri Maison Blanche. Gusa ibi ntibyatinze gutangira guhinduka. Uyu musenateri wo muri Illinois yahise atangira guhindura ibintu. Yari afite ururimi ruhagurutse imbaga, yari akiri muto. Ikusanyamakuru ryatangiye kumuha amahirwe yo gutsinda. Ku itariki ya 8 y'ukwa mbere mu 2008 yavuze imbwirwaruhame yubakiye kuri rya jambo yashyize imbere, ari ryo icyizere. Ni imbwirwaruhame yaje kwamamara yise Yes we can. Isi yose yari ikurikiye. Hano wari hatangiye igisekuru Obama. Hagati aho irushanwa ryari rikomeye mu matora. Madame Clinton yarabibonaga ko arimo kurushwa, maze mu mpera z'ukwezi kwa 8 mu 2008 yiyemeza kujya inyuma ya Barack Obama, aramushyigikira. Maze ku itariki ya 28 ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2008 wari umunsi w'isabukuru ya 45 y'imbwirwaruhame I Have a Dream ya Martin Luther King. Barack Obama yemezwa n'ishyaka ry'abademokarate ngo azarihagarare mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 11 mu 2008. Barack Obama yagombaga guhatana na John McCain, wari umuntu wa hafi cyane ya perezida George W. Bush. Obama yari afite umugabo bafatanya kwiyamamaza witwa Joe Biden. Aba bagabo bari inshuti kuva kera kubera ko bakoranye muri Sena. Barack yamutangaje nk'uzamubera vice president natsinda. Undi mufatanyabikorwa we muri iri rushanwa birumvikana ni Michel. Kuri Obama ntabwo byari byoroshye kubera ko n'ubwa mbere yari agiye kwiyamamaza mu matora akomeye kuri uru rwego, kandi yari mushya ku rwego rw'igihugu. Birumvikana mu kwiyamamaza bakoze amakosa menshi, rimwe na rimwe akomeye yari agiye no kubagezayo. Nk'urugero, ku itariki ya 18 y'ukwa 2 mu 2008 Michel yagiye muri Madison muri Wisconsin agiye gusaba abaturage kuzatora umugabo we. Uwo munsi Madame Obama yavuze interuro yari ibakozeho. Yavuze ko ku nshuro ya mbere noneho atewe ishema n'igihugu cye. Byari bibakozeho. Abaturage barahaguruka bati imbere hose, utewe ishema n'igihugu cyawe kubera ko mugeze ku rwego rwo guhatanira kukiyobora. Gusa barabirokotse.
uburyo Barack yasohokaga mu bibazo nk'ibi nibyo byatumaga akomeza gukundwa. Yageze ashyigikirwa n'ibyamamare byinshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta nubwo ariho gusa, natwe twatangiye kumumenya. Mu kwezi kwa 10 mu 2008 mu kiganiro mpaka na McCain, Obama yahaye abanyamerika isezerano: tuzica Ben Laden, tuzica Al-Qaeda. Iri sezerano ryakoze abanyamerika bose ku mutima, bari bakiri mu ihungabana ry'ibitero byo ku itariki ya 11 Nzeri 2001. Kubera ibi byose, ku itariki ya 4 y'ukwa 11 mu 2008, Barack Obama yatsindiye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, atsinda John McCain. Aba perezida wa 44 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na perezida wa mbere w'umwirabura uyoboye iki gihugu cy'igihangange. Itorwa rye ryabaye ikimenyetso cyo gutera imbere mu myumvire ya Amerika yashegeshwe n'ivangura, ikimenyetso cy'uko byose bishoboka. Ku itariki ya 20 y'ukwa mbere mu 2008 yarahiriye muri Capitol imbere y'abantu bagera kuri miliyoni 2. Uyu munsi Barack Obama arimo arafasha cyane Madame Kamala Harris, bahuriye kuri byinshi birimo n'ibara ry'uruhu, ngo arebe ko amateka yakwisubiramo.